Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mangpasakit tapno di kanto agsangit. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Nagapwam, daw. EJ Plaza na. Nag-date kami kaniligaya. Ha? Umayaklagso ka, tarumara mo lang. Nay, papanambanan ngay. Inaksarong karan ni Karen EJ Balayda, ah. Tanay, naibusan ti kwartak. Na, di ka lamabain iti kastangar aramidam. No. Dua dagiti nobyam. Kwar-kwarta ampay ni Karen. Shhh! Anya kay ka dinanang, tangiwat yu. Ibabaindak, mate. Unay kayo na yan. Ay na, daw. Di ka mang pasakit. Tapno di kanto agsangit. Ay na. Anya kumatisang itak ni nanang. Adayamot lalaking agsangit. Awan. Apay nga itaka lang nga imay, Edo. Kunam, umay kay dinapan alawas. Di ka mat imay. Inururay ka pa'y mat nga ron. Pasensya ka na, Karen. Adda nga inaramid ko. Okay lang. Saan ka asidiran? Taay-ayatan ka, Edo. Karen, ada problema. Oh, apay? Anya ti problema? Basta, nadagsan ti parikot ko. Jackson ka ba na sulbaran da ito eh. Awan tiyan mo ka makatulong kanya. Anya nga minday taaya. Ibagam barang makatulong Ada nga minligam iti basketball into no may alawas. Ket masapul sukatan mi tay daan nga uniforme may. Da kami taggastos para iti uniforme may, Karen. Anya? Ket awan gastusam kasta ka day? Uwan. Angem mabainak nga umutang ka. Anya ka lakit din aya. Saan ka matapapautangan? Tawan ti pagpabayadak ka. Amin nga inalam kanyak, jak pulos pinabayadan. Ha? Angem, mabainak nga rod ka, Karen. Unay kalakit din aya. Agayan ayatan, mabain ka pa'y laang. Kwa. Manot ka sa pulam aya. Ibagam. Kwa. Mabainak ka, Karen. Adun tinay tulong mo kanyak. Angam, adaya kwartam. Ay, katadda Kwa, mabainak ka talaga kan ka, Karen, honey. Diyak kaya tagkid daw iti kwartakan ka. Adaya igam mo 2,000 dita. Adda Ha? Mabay na ka talaga, Karen, honey. Gamnay kanak. Ay, kat awata ka. Sige. Awan problema iti dayta, Edo. Ikan ka mata talaga. Basta sika, taay-ayatan ka. Sige, pare Robert. Mangan ka lang. Siyak tagbayad iti kananta dito yung restaurant. Kasla makonsensya mo, pare daw. Apay manin aya. Masyanak ka na Karen. Sapay na kasingsingpat abalasang sika. Saan man aday tati panunutom, mate. Mangan takit din. Taapa man na malpas ta mangan. Ada pa'y papanak. Sarakam ka di manin niligaya, pare. Anya pa ingay. Wala. Pare, mangpili ka langan kadakwada. No kasino ka talaga tay ayatom. Ta isolangan ti ipamaysa. Niligaya ti etek, Robert. Taadayuan na pimpintas ngam ni Karen. Napo daw pa'y niligaya. Idinto ta ni Karen ket gravity. Anya mo ninday ta gravity, pare. Gravity Grave, tingisit na. Anya? Ay, unay kamuntan, pare. Inaram mo pa ilang araw. No kastamot lagayam nga uyawam. Napilitan akla, nangaram kan kwa na. Ngamin, adun ti utang ko kan kwa na. Anya? Kan adlaw ko akras na.
Iswa na minsan lang ay bagak ti I love you. Uy sus, inaklon na kadago saan. Ang niligaya talaga ti love ko, pare. Isunto ti asawa. Kasano nga rudan ni Karen? Sinaakto na. Nalaka lang ay pamuspusan day ta, pare. Inggatangan ka iti paborito mataraon, ligaya. Siya kung timay dito'y balayaw. Tako namat naman dito'y bagbagim. Ay, uwin nga rod. Masadutak arumwar. Iso apasensyakan, edong ha. Uwin, basta si kaligaya. Amumot nga'y ayatin ka. Agyamanak Hala, mangan ka na iti in-take out ko ataraon. Madamdaman ton. Nabsugak pa'y. Ha? Madi ti bagbagik. Iso nga awan ganas ko amangan. Okay. Saan na bali tadakon? Patsek asumaranta ka, ta nakita na kaon. Uwin nga rod. Kaslapin mo daw ka manin Ha? Nagpo daw ka lang arudan? Ang kaslapin mo daw ka manin? Ni, saan mo iti panagkunak? Saan man? Pimu daw ka? Amom ka day? Aday tati may sana gusto akan ka? Di kinapo daw mo? Ay, agyamanak Edo. Uwin gayam, kumusta tayo pa-apply matrabaho? Di mo't kunam nga awaten da kan? Kumaa. Ang nairanamot amadi ti bagbagik. Iso ana itantan manen Ala, sana balay? Basta agpaimbag ka, wain? Wan, Edo. Ay Karen, paliiwam din ubyaw. Nga may nadamag ka. Diyak mo ano agpay sa uno saan? Ha? Anya day ta, nanang? Saan la ka no asi ka tinubya na? Ni, asino mo tinang ibaga iti day ta? Di may sa akong paray. Nakita na kanuiday, nga da sa bali akakibkibin na babae. Anya? Amang ano pa madakas dala day takin kwa na, nanang. Magtalukak iti dayjay akong pare, Karen. Iso ajak patyo na pamadakas la dayjay. Nanang? Iso ngagpaliiw ka mananak ka. Tanarigat ti mang namnama iti awan. Amang ano namnama ang maikasar na ka dayjay nga idaw. Ngam sa bali mo't gayam ti ikalay sana. Kasaritak to apaman asumarungkar, nanang. Nabayag kayaw nga agnubyaw. Ngam apay ngay, adi kay pay lang amin agkasar. Awan pa'y ngamin trabaho na. Iso amabain siguro amang ibaga iti dayta, nanang. Ay saus nagdakala na lalaki, awan trabaho na. Anyalat ar-aramiden nan ngay, agig-igamlatan iti bula, amapan makibas basketball. Nanang. Agkasar kayo kidain. Kapag tinulungan nyo nga imanihar tinegosyo, anak ka. Sige, kasaritak to, noanyat ko nana. Sa dinaw tinagapwam si Kaidaw. Ijay balay tinubya ka, nana. Asinaw anobiyam. Nanang may samad la tinubya. Nilang ligaya. Na, kat ni Karen ngay. Nobiyam mo't day chay. Oho, nubyak lang iti sao Ngam iti pusaw. Saan? Anya, apay nga rod nga inarambaw no kasta ti bagbagam. Di kalamas yan ijay tao. Pangdam na maam iti awan. Ay, agpanunot ka daw. Sinaamon ti may sa kadakwada. Mangpili ka no asino at talaga ti kayat mo, tagkasar kayo kit din. Tumulungak iti magastos. Winto ka day. Ni Karen ka di ti kasar mo, tay sumatim mo na anobyam. Saan? Saan kami ngagbagay, nanang? Kita nyo mo tilang kami, Nangisit ni Karen. Na, Idinto, tanapudawak. Niligaya ati maibagay kanya. Tagpada ka manapudaw. nita, uyaw ampay jay nobyam. Ay na, saan nanang? Ibagbagak latag paiso? Jak kayat ti mga sawa iti nangisit. Tama nga nun, nalidem to ti biyag ko iti dunana. Ay, agtal na ka man. Saan ati lang ati pangibasaram iti agbali na masakbayam. Kat, kasano nga rudaw ni Karen? Sinako na.
Tamangan no marigatan akton ang mangisinakin ko na no ibaybayag ko pa'y. Di ka lamaas yan. No, apay mo't ngamen a pinaggidan mo ti dua babae iti biyag mau. Laglagi pam, tay kanayon ko nga ibagakan ka anak ka. Di ka mang pasakit, tapno di kanto agsangit. Ay na, kastalat ti biyag ananang. Nobody's perfect kung ada ka ron. Agsuri akto no isot ka sa pulan. Apay ngay akastamat kan ti bagbagam Edo. Kalpasan ti amin, sinaan naklatan, akaslawan anyaman na kan ka. Sorry talaga Karen. Agam nalabit. Talaga asan adata tinaikaray para iti tunggal na isa. Unay ka mo't kan Edo. Kung isa na balay, tawan mo't napasama kiti nagbautan ta. Wan, ngam kalpasan ti panangipaay ko iti amin nga atensyon kan panagayat ko kan ka. Hinayat ka pa'y matitiusto. Ammom day ta Edo. Sa ita kasta ti bagam. Wan, amok day ta. Ang narigat no ipilit at ibagbagita iti tunggal maysa. Anda ngamin sa bali nakariknak iti ayat. Adyak na rin. Pinagayayaman naklagayam Edo. Ha? Manangal lilaw ka. Awanan ka kiti, di ba? Di nakrew-rewan Di kang ruden kayat. Ipilit mo tabagam kanyak. Saan ka mo ngayayatay? Nawatam? Nukasta, talaga nga inaramat na kalaang dadya alalakay, anak kaw. Pinagkwartaan na kalaang. Nanang. Alaala, di ka nagladingay tanak kaw. Patsyak ang makasara kanto iti adayaw, anasay-saya at ngam isaw. Total, adamot lasad-sadot na. Ay na, adun to pa, iti makasirpat ka, anak kaw. Asikaswag ti papeles ko taga brodak nanang. Anya? Adda na pintas nga offer ti gayem ko kanyak. Kayat ko ti umadayo. Adala nga ruden negosyum dito'y lugar tayo. Kasanon nga'y dayjay. Da kayo pa'y lati makaam mo iti dayjay nanang. Taga brodak. Pare daw, kumusta nga di pa nagsarita yung ni Karen? Sol pare. Nasina ako ni Karen. Anyat ko na ngay. Ay, kat nasakitan Ang mamunti maramidan na. Inprangkak. Aniligaya ti ayayatag. Anya? Sayang lang amin. Talang at ikurang ka ni Karen. No napintas ka na po daw kuma. Ay, nalabit nga iso ti kasar ka. Hanggang saan kami mangagbagay. Puno nga do ti kwarta na. Hanggang anwok nga ti kwarta. No sa anak mo't anaragsak iti dunana. Naragragsakak. No niligaya ti kadwak. Kasi mat nga rod ni Karen ano kasta. Sapay nalaing ang makisama ni Karen. Nalalaing nga adayo ang niligaya. Saan sa mo darumrumar niligaya? Saan ang makidupdupong iti tao? Managbabayin nga main pare. Kan mom tinapasig anobya. No saan mo't apang display tiro pa na. Oh. Awan sirbi na pare. Kaya ni, agring kan, aldawan. Nakaluton ni nanang iti pagarmusaran tayo. Kayat ko pa iti maturog. Anya? Aldawan. Ituloy mo ton ti maturog inton madandama. Basta maturog akpay. Ah? Mangan kayawn. Di nakririingan ido. Sige nga ron. Sikat ti makamo. Ligaya, honey. Nih, nanang. Aglablaba kay manay? Wan, tamasikuranak ang makakitkita kadagiti agkaiwara amuran nyo, iti banyaw. Aha. Paglabamot ngamin di asawam daw. Agratikton dagiti murong nyo, iti kabayag na saan ang malabaan. Ekwa. Nasakit ngamin ti bagbagina nanang. Inkay pa check up. Tapay nga, yakas jay. Manipod nagasawa kayo. Inaldaw motlatan ang nakailan. Agmalmalom amat maturog, ter aramidan na. Madi ngamin ti bagbagina. Iso nga rod, ako na kaing ka ipa-check up. Tama nga no, at damot sakit nan.
awan sakit ko. Apay ko mga pa-check up. Di mo't ko na makanayon ang nasakit ti bagbagay. Iswa kanayon kang aglaladaw. Gaputa na sakit ti bagbagay. Adan sakit ko. Nan, masahyan nakmat kit day. Anya? Nasakit ti bukod ko. Agplastarak ta masahyan nak. Idaw, ah? Ha? Apa yan? Ay, makapabakwar ti payun mo. Hindi ka man nagdigos. Kanto ka digdigos ka. Siga ati saan pa yan nagdigos? Adaywan nak. Madiat alaga. Makapabakwar ti payun mo. Masikog ti asawak nanang. Ay, isumot lang aglaladot akarayon ala, aw-awaton talat tangarudan. Tapasot la siguro ti panaginaw na ti kasya adjar na. Uwi nanang. Nauyong kanya. Ala, aw-awatom latan. Gagangay day ta iti aginaw, akas kankwana. Ido. Agreeing ka man. Mabising ti anak ta. Itimplaam, itigatas na. Di mo nabuslong tigatas ng tawad kang ka. Diyak kaya ti agpaghatas. At ginatang ko agatas dita. Ison ti timplaam. Tamabisinan ni Bebe. Dara sama! Makarangrangan ti sangit na. Itimplaan mo, itigatas na. Uy, bakit? Bakit? Hubampay man ni baby. Tayo naklabaan na giti murong tayo. Amom nga, dar aramida. Anyak aramida mo aya. Nakatugaw ka mitla dito. Kitkitaam nga agsil-cellphone pagawiran na. Ha? May sapar mo mitla ti ag-cellphone. Ure ubam ti anak ta. Dinakdiktaran. Iremedyo ma. No kasano ang makalaba ka? Sikat ti mangaw awer iti anak ta. Tasaan ko alin niya ti agaw awer. Anya? Adakan? Ayan ti sweldom. Amok anak sweldo kan. Deta. Dito laang? Ay na, amumot na makik-extract lang iti construction, bakit? Sumapol ka ngamin iti natalgad at trabaho ma. Kantay dakkal ti sweldom. Anya? Ala, inkagluton ta mabisina kaun. Anya? Ay, sigamit tagluto na. Nabambanuga ka nagtrabaho, bakit? Ay, sana mabalin. Saan ko alin niya dagita at trabaho? Iso adinak diktaran. Aglablabas ka na, ligaya. Aha! Bugkawan nakitan, Ido? Ibagam itinam, tayo ti agluto. Nabandog ni nanang nga naggapo iti palinggay. Di pa lang aruda kayo ti agasawa iti alam. Tinungpanak! Panawan da kan! Ipanaw ko ti anak ko! Sana! Pangasing, ligaya. Ay, sorry na natumpa ka. Pakawanin na ko, ma. Naimbag tanay ayo mutlaang niligaya kat saan da mutla pimanaw. Una nang, Jack kabalan na maisina ti anak ko kanyak. Pat-pat gag ida iti asawak. Nga oray an-anderan na kan niligaya. Nutob ngarak mo ti kayat na. Paano naman ti anak ko? Sumagtong palaklatan na iti kayat na mapasamak na nang. Anya? Alusa ko na. Nga oray na torturay ti asawa. Ngimsyak. Ay, kasta la ti biyag anak ko. Anya nga rod ngay. Binagbagaan ka mo't ide. Ngam dinak mo't dinangag. Ay, anyan. Kunak no bunga la ti panaginaw na idi ti kinauyong naken ka. Ngam, talaga gayam, anauyong niligaya. Iso nga aganos ka Wala nang. Awan mabalin ko. Aklunak tigasat ko. Maamiris ko itan. Nangitibindot ko na nang. Maamiris ko. Ay na.
Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao akunana. Di ka mang pasakit, tapno di kanto agsangit. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz, ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.